haka last minute penlim ke Brazil ya ke Japan ban yorong syakarau ke bakan reu. Tarangi pai ke jinggil kai ke memenin kemit kata ke Brazil persyak ke Japan haka rau ke belai puar haka ne ke jinggil kai ke Japan tengah ke kelas step kelak benlam kemat da sigol lanot lengba usano haka menit ke baat kendai. Baradin kene ke sigol ke Brazil kalaya kunting pen pai kene ke sigol henry ke kelas step kam simlala pen pai ya kene ke gol pat kumta ke kelas step kelakut no da sigol lanot henry have one pai ke kelamit ke Brazil kalaya kunting pen pai kene ke sigol pat kum kene ke mensimele haka menit ke pesan pun reu ke Brazil kala pen ki ya kejar lengba ukasamiro ya ke bol ke bola asis da ugrabiel. Berhadin kene ke sigol ke Brazil kala kontek panyok ko de kanam job akan ke jinjil kai bukan yorong syakarau ke bakan reu pat kumta kum kene ke mensimele hasyon wa arta ke jinjil kai kata kamnir kendai pau plosan Ugrabiel Martinelli urangin kai wapau jung klub Arsenal ulawan penki ke jar na benta ke Brazil lengba ke bol asis do Bruno Gomes pan ay kanam job na benta ke Brazil. Patangkum ne ke jinggil kai kalakut no da argol laway. Perlengba kan ne kanam job ke Brazil kalapoi syakarau ke bakan reu. Perhakarau ke bakan reu ke Brazil kan up ya kari Norway lane kari Ivory Coast. Henry ladangi paipat hakan ne ke jinggil kai jung ke Brazil persyak ke Japan. Hakan ne ke jinggil kai ke Brazil kalak bentek lakam bahaya ke bol da ke bakalayo hadu enrup kendai persen ke position kat baka Japan pat kayo tang lai pui persen ke position. Bat ke total shot ru ke Brazil kayo hadu kat kendai teliki total shot penyu teliki shot on target kat baka Japan pat kayo santri ki total shot pat arteli ki shot on target. Baleng bahkan ne ke namrem ki rangil kai jong ke Japan ki yang pat donut namar kilahap pan lej paying no. Persakawai per ke jigil kai kata ke jinggil kai jong ke Paraguay persyak ke Germany hakane ke jinggil kai ke Paraguay kala pen kedit ke partai barok kawai da ke kala penlim ke Germany haka penalty shootout. Peladangi pai kene ke jinggil kai ke Paraguay tengah ke kelas step kala benlam kepada ke jinggil kai lengba Julio haka menit ke besau puar. Henry have one pai pada ke kalamit ke Germany kala kunting pen pai kene ke sigol perkum kene ke mensimele ke Germany kala pen pai kene ke sigol lengba ukai hawes haka menit ke pesan pesau lengba ke bol ke bala asis da Florian Wirtz. Batangkum ne kene ke jinggil kai haka kendai pau menit kala kutno da ke jingya kat om chimla donshu mano bala pen ki ya kejar. Perkumta kene ke jinggil kai kala raino haka extra time henry ke extra time ru kini baro arteli tim kim chimla don mano bala pen ki ya kejar. Kumta kene ke jinggil kai la raino haka penalty shootout. Bar haka penalty shootout kini baro atlet tim kini shoot mar rengut. Bar ke Paraguay kala mentap hadu saut lagi penalty bar kilat tang arngut. Henry namenta ke Germany pat kilat mentap tang lai teli bar kilat lai teli. Bar kumta ke Paraguay kala penlimno ya ke Germany haka penalty shootout da sau lalai. Bar lengba kan ke namjap ke Paraguay kalapoi syakarau ke bakan reu. Berhakarau ke bakan reu ke Paraguay kan up ya ke France lane ya ke Sweden. Te paralog menta ke seni tangki neki video ki bakan diat kublai shibun.